mesong ya lekgono Thobela. a ko leboge ko dumediše moaši le batheeletši. le rena re jea sebaka se re a le leboga e le ruri re tshepa gore le ikwa gabotse mo mesong ya lekgono le sa tswa go ala pego ya ditekanetso tša matlotlo molekgotla petition gomme e ka ba belo ka kantoro le a kgotsofala ka fa e leng gore le tloga le abetse dikgoro tše tša go fapana ka gona mašheleng re tla gopola le gore social cluster ka mono provinceng ya rena ya Limpopo ke e leng gore e tloga e le bohlokwa ka kudu e ka ba ke ka lebaka la eng mohlomong le abetse mašheleng a godingwana re tšeng kgopotsemaneng eo a ke o leboga gape social cluster le tsebeng gore ke mo go rwelweng mošomo mogolo o amang setšhaba ka moka ke kgoro ya thuto ke kgoro ya maphelo ke kgoro ya tlhabollo ya setšhaba social development ke mo e leng gore ke kgoro tše di šomang ka motho go tloa ka sekgowa ba tla re cradle to grave e šoma ka setšhaba so re swanetše gore re kgontiše gore barutiši ba gona dithuša thuto di wa gona thuto ya abiwa e diriwa mo mabakeng a kwagalang batho ba na le lephelo le le botse ba hwetša thekgo ya tša maphelo ba alafiwa batho ba banleng ba botlana ba hwetša thušo ya mmušo ka social development ke ka lebaka leo le bonang bogolo ditekanyetšo tša rena bogolo bja tšhelete ya rena re iša fao lefapha la thuto le la maphelo a se fela tša social pese le tšona di kgontšha ikonomi ge setšhaba se rutegile bana ba hwetša thuto e botse ba kgona go tšwelela pele ba dira kabelo e botse mo ikonoming ge batho ba sa lwale because ba phela ga botse ba hwetša tlhako ba kgona go bereka ba kgona go šoma gore setšhaba se kgone go phela ga botse so di raloka karolo e kgolo e ka reng ke thipa ya magala a mabedi ka boripana molekgotla petiše re tla gopola gore tonagolo Dr. Bophira Mathuba bekeng ya go feta go sopha ya gagwe o ile a tloga laela kgoro ya lena gore le feng kgoro e la pušo tirišano madulo le merero ya magoši mašheleng a e leng gore a tlile go netefatša gore ba tlhabolola mananeo kgoparara ka gore re tla gopola gore province ya rena ke e leng gore e ile a itemogela mafula mathomong a ngwaga go a senyega mananeo kgoparara barutwana ba se dikolong bjalo le bjalo le bona e ka re ruri mašheleng a tlile go netefatša gore maphelo a badudi ba province ya Limpopo a kaonafala mogaši le tla lemoga gore today le gono ke be ke ala ditekanyetšo tše pedi tekanyo tše nyane re bitšeng a diphetogo ke la reng ke adjustment ka segagešo re tla re ke re adjusta ditekanyetšo tša ngwaga o fetileng re dirile gore re beye mašheleng thoko a sa amaneng le tekanyetšo tša ngwaga wa ditšhelete o tlang ga o fitlha magolo a tshelelang le masome a matlhano a dimilione tša diranta ke a o dira eng ke yona re a šomišetšang go šoma ona taba tše le di bolelang mo before re tla mo go tše re di alelang ngwaga tše di plannweng so re dirile gore go be jalo ga se gantši re ka re tloala ditekanyetšo ra dira ditekanyetšo tše pedi so re be re gapeletšea ka lebaka la mafula a fetileng le tše re di boneng a di tlišitše gore re kgone go lokiša tše re ka lokišang ka se se ba sebja on the short term le semetseng tše dingwe ke tše di tlo lokišiwang go saiwa kopeng ke ka moo ke tshwanetse go tlhalosa gore le lemoge gore go tlile jwang gore re dire ditekanyetšo tše pedi re leka go tia nonyane tee o bola nonyane e tee ka leswika le tee re tšea sebaka se re a le leboga molekgotla petiše re a leboga nako a lena Thobela